خالد كمال درويش دەست پێ بکەم مامۆستا خالد کۆمنتادا شرۆباتە ژبووی دارخستنە کۆنگرێ پارتی دیموکراتی کوردستان دەما نەهادە پشی دەرباسبوون ئەم کارن بێژن 12 ساڵان 2010 داوین کۆنگر بوو هاتە دارخستن گەلێکا چابەرێت کرد و پارتی شکستێ بێنێ ژبەر کێشەی نافخۆیی پارتی کۆنگردا نەدەخست لێ ئەف کۆنگرێک و هاتە دارخستن بی ئاوای های سەرکەفتی چ داخویاکردن چ نامەش بووی وان کەسێک و لێ دژی پارتی بوون نە حەزی پارتی بوو بار باش بر gelek kesa got hêvî dar bîn wek Serok Mesûd got got vê em fatiha bixwînin vê em fatihane ser wa kesa bixwînin got seriyê got ser partî xwestan partî ev heftî û 6 salê wê ye demezran biye sal bi sal isbat dike got rayê xwe شاخی خوا بردایە بنێ عردê Kurdistanê de erda Kurdistanê de partî bi bûyna hezarê şehîda hatiye avakirin bi teዕba keda hezara sedê hezarê welatparêza hatiye avakirin partî nebes hecekî wek Kurdistanê parça Kurdistana Iraqê partî ji bo her çar parça jî hecekî ضرورية تم بمينه قوتها خدا ودورة خبليزة جبر بارتي ضمانة كرديتية بمينه آگريوه تم بخستي ناف كردستان باش مامۆستا خالدین بدرێ ئەم بێژن پارتی ڕۆلاوێل دارخستنە ئەv هەیکەلیە نو یا تەنزیمی چاوت بینێ بێ هەیکەلی چاوت خوێنی هر حزب كده هر بارتي كي بارتي كي وقت بيجن حية يعني تم خوتي نوت كفنتي ده تم جياني رجيت مشي جيانتي جوهرتن جيان بيش ده شيء او جي دبين نفسي باتتا بكي جبر كار زوتر بمشي جبر كار ريكوبيكتر بمشي دفيا جو قالك تشتن تنظيمي بين جوهرتن جبر اف بيروقراطي تشد بي بصالا جانا جوهرتن تشد بي دفيش بو بيروقراطية دناف أحزاب أحزاب مي شرقي خاصة تسلسلة تنظيمية قالك جارا بيروقراطي تشد بي قالك تشت جبر عجلة شناب جبر تنظيميا دفي قالك هري سر قالك مراحل هذا جبر ولي اف بيرياري هاتنا ستاندن ويايا جي جو قالك هاتيا برسكناندن جي جبر از شوفتكم جو دمك فترة دريجة ده هيئات حزبية بارتيا ديمقراطي كردستان ده افكار افنيرين هاتان جوتن جبر دما نها جيرا جوهرتن دبيت حميد علي ده جوهرتن جبو زو ريكوبيكتر كار بمشي از بينم قالك تشتك باشا وخسكا ام احزاب مي بارتشي دي كردستان حزاب كردستان تبلي كردستان عراقي بخوجي في غافي اوجي وك في غافي بكن جبر في كار نبي من دقالب كي ثابته نظام داخلي تي افاكرن بريا چند سالا تي افاكرن ده هر دم خود جي نظام داخلي في بي گوهرتن گو دم خود چه گوهرتن دنیا تبن چه کار نیوت خواستن از بینم گلک تشتک باشه و گلک آری کاری گو هر پارتی و هر پیشدرتر ڕۆلە پارتیا دەموکراتە کوردستانê لەسەر ڕۆژاوای کوردستانê چ ڕۆلێک چ باندۆرە کردە چ ڕەنگی بەرەبانی بەردۆزا کوردی دەکردە چ ڕەنگی ئالیکار بۆش بۆی کوردێن ڕۆژاوای کوردستانیانی دووردا دەماکو کوردن ڕۆژاوای کوردستانê نابێ پارتی دیموکراتی کوردستان پێشاواتێ گوتن ڕێبازە بارزانانی نەمر هەموو خۆ بە ئەنداب ببینن ژبەر چی اف تشتات كرمكي جبر دما تما دمازراندنا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا هاتيه تشكلن ود تايبت ب صالح حفتي وبيدا دما مؤتمر بارتي ي محد الكردستاني تشيبي بن اشرافه برزانيه نمرده تشيبي اف تبجن وك
بنگهك هاد دانين جبو افاكرنا علاقات استراتيجية وك قومي وك تحالف كي خورت ناف هردو بارتيا دبي دانين جبر وك هركز زاني جو بارتي ديمقراطي كردستان سوريا وك باوري وك نيريني كردستاني جي وك نهج كي عيني نهجة برزانية نمرة جبر ولي خويايا جو خويا بيج هر كسيرة جو دوی پارتی عراقی پارتی دموکراتی کردستان عراق دوی تم بمینه دورا خو بلیزه تأثیر خویا قومی تر قالك تأثیر قومی اوه هيا و هر کس زانیجی هر کسی کرد می کردستان روجاوا کردستان روجاوا خود بینن وقت معنینا بچه به پارتی دا وەک پشگرتن هەیە تم هەڤالێ وێ ڕێبازێنە جبەر وەلێ حساب بکی تاریخیان gelek محەتاتê پارتی دموکراتی کوردستان سووریا یەک مین و وەکی دی کوردê ڕۆژئاوای کوردستانê تم پارتی دموکراتی کوردستان عێراق دەورە ئاڤاکردنê دەورە قرتکردنê piştgirtin bî û her car jî tê gotin heger Cenabê Serok Mesûd Barzanî bê em piştgirtina çi daxwaz û çi telebê Kurdê Kurdistana Rojava digirin û ev berdewam kiriye ji pêncî û hefta pêncî û heşta heta niha jî aynî reng û aynî alîkarî û aynî piştgirtina ji ber welê em cî wek Kurdê Kurdistanê yê ji parça Rojavayê Kurdistanê gelek em dibînin hemî kesê ji wê de dibînin serkeftina Partî Dîmokratîk Kurdistan serkeftinek ji me re ye û ji hemî parçeyê dîyê Kurdistan. مامۆستا خالد یعنی vê dirêzê bêm dixwazim bizanibim Kurdên Rojavayê Kurdistanê ku te bixwe got serkeftina pedekê serkeftina ji tevaya Kurdan re û bi taybetî Rojavayê Kurdistanê ku heman rêbaz e heman peyrew e. Kurdê Rojavayê Kurdistanê bi çi rengî sûd ji ezmûnên Partî Dîmokratîk Kurdistan wergirtine û bi taybetî enekese û pedekese berê wa jî her tika jî li kongre yanî kongrê partî hat darxistin pêwîst e bi çi rengî sûdê ji kongrê çwardehaniyê partî wergirin ta ku kongrê xwe de heman mîkanîzm heman aliyet şêweyê li darxistin yanî sûdê ji wê bigirin çi ji rê programa siyasî bebe yan jî rêxistinê. Dehewila pirsa ewilî de me behsa guhertinê çi guhertinê di niha weke Partî Dîmokratîk Kurdistan dixwaze di minhacê xwe de nizamê xwe yê daxilî guhertin bike wek karê xwe pêşvetir bibe ew tev de belkî parçek wek parça Rojavayê Kurdistanê تأثيرها ديريكت ولا لي نابي وقت ما يعني ام قالك تأثير قالك مظن المدبي وقت كردستان ما وقت بارتيه ما وتبت بارتي ديمقراطي كردستان سوريا وطبعا ام بري مجي الكونغرايا انا كسياجي ام دبي ام قالك فايده بكن جبي قافي قالك بيجدتر يجو بارتي ديمقراطي كردستان تابيجي او قافي هنيجي دبن وكا هناك جبو ما جبو اگر ام ببين مديت يعني بارتي بردواميه خو سر نيرين خو سر كارا خو سر ريا خويا ناي جوهرتن تبلو جو قال لك كلام من درباس بينا قال لك مشاكل انشي بينا قال لك اگر ناوي خرابيه جدر في كردستان يان ناف كردستان بحق بارتي ديمقراطي كردستان لتبلو ولا اثبات بي وبمين يجي تم اب بارتي وببينه او روناهيه جبو كرد تبي كردا تبا ام دكارن ام دفيجي يعني وك واجبه جي سما كردي روجافا وام في روناهيه هردم حتى جما بي ام امجي اريكاريا خردبينا وي بكن ام نبن كلام جبو بيج دهري ام ت اسمانتان
هنگاهی چه او جوار امریا وادا چه نکن اف دبی اف رقم یک یاد دوی تجربه گل کورو دوره یا کردستان یا پارتی دموکراتی کردستان تجربه خباتیه یعنی مود کاره هگر ام بخوازن جبو جیلن بینجی وکین ها دکار دجی کار دکن او کس دکارن استفاده بکن گل کی جبه تجربه دریج او تجربه دبی وکا سمبول کی جما کردا تبارجی و از باوری دما اف رنگ اف تفکیر اف نیرینگ د سر هر کسی کو باوریاوی ویره بازته کردستان روج آبای کردستان دجی او تاثیر بده گل کی جی افسر کپتنا یا گل کورت یا پارتی دموکراتی کردستان و پارتی دموکراتی کردستان سوریا ام مسلک وقت برای مزون و برای پچوکا وقتی برای مزون خورد به جهه خواب بگره دوره خواب لیزه و برای پچوک جی و لبنره و اوجی بکار به سروری وری بازی جی بردوام بکه گلک و سرکفتن مزن چه بن کردستان را گو پارتی دموکراتی کردستان دوره خواب لیزه از نرین کی گلک ایجابی نرم جبو مستقبل را جبو کردستان روج آوا و جبت جبر سرکفتن یا چه بین حال کردستان گو پارتی دموکراتی کردستان سرکاتیا روک مسعود برزانی قابل وك ام قهدار دكنجي تشتكي نهاد سر مستوى عراقي بي وسر مستوى پارچه کردستانی تبدا تشتكي قومي كردي كردستاني ناچه سري گو هگر دوره پارتی دموکراتی کردستان نه اساسی بیته ده از هیویما گو ام پارچه دیجی تبدا و تایبت پارچه ما یا ام دبیجن پارچه جبر کردستان کرنا پارچه دجمنه ما پارچه روجاوای کردستان و پارتی دموکراتی کردستان گلک فایده بکه جبا سرکفتنه چیدن و روژه به انشاءالله و روژه سرکفتنه بن شحمی کردان